أول شيء بدلوا الأسئلة الدور الثاني طلبة الماجستير 2023 2024. أنا أستاذ المساعد دكتورة كافي دنوبتي التدريسية في جامعة دوك كلية علوم قسم علوم الحاسبات. از دکتورا کافی دانو پتی مامۆستای زانکویا دهۆک کۆلیژا زانست بەشێ زانستên کۆمپیوتەری دê behsel kêseka gendaliyê û kaçawa dijatiya min hatiye kirin şilayê serokbeşê min û ragirê kôlîja zanistî ve. Êkem car ewan pirsyarên min yên ezmûna xola duê 2023-2024 ya qutabiyên masterê guhartin û her wesa lîjinek pêkîna ji bo taslîhkirina kaxezên ezmûnê û ev hemî jî bê rezamendî û bê agîhdariya min hate kirin. û ji ber ku serokbeşî pêştir daxwaş min kirbû ku harîkariya qutabîyan bikem û min nekir, lewma tolş min vekirin û li sêzdehê adarê pirêya berî ez agîhdar kirim û got me tu bû senterê vekolînan veguhastî. û fermana veguhastina min jî tinê rêzek bû û bêy ku egerên veguhastinê bihêne diyarkirin. û veguhastina min ji ber hindê bû da ku ew gendaliya xwe pê biveşêrin. Min skalal çendîn cihan tûmar kiriye li ew şiyasayê revin. Bo nimûne li 16 meha pênc ragirê kûlîjê û serokbeş her du li rêniştina dadgeha Duhokê amade nebûn, lewma hîviya min ew e ji cihên şûlejê dumahiyê vê gendaliyê bînin û mafê min bû min bihête vegerandin û serpêçkar jî bihêne sizadan. بعت لي مسج رئيس القسم انتقم مني. ليش انتقم مني؟ هو راد يزيد درجات لطلبة الماجستير قبل ما اعلن درجات السعي مالتهم، لأن ما وافقت على طلبه قام ينتقم مني.